gagayam na imbag nga orasyon manen, kabarbaro manen nakapadasan ti may patangatang ita dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang a drama. Ngamsakbay ti drama Hello Mampay, kada kaanakan Lloyd Ramos, dita ang Batali Ramon Isabela, kanamin kayon dita Isabela. Kastamutan kani Angela Fontanos, dita Kasantaan Ordaneta City, ni Jing Montero Natividad dita Baguio City, ken ni Rialin Pandes. Manipod man nga rod kani Kabsat Eman, saan napud no anagan, tintay drama kat kastoy tikunana. Dear manang biyanang, saan ko ngay pampanakal, daytoy naaramit ko iti kalabas ngay nakpay drama kan ka, no dikat kayat ko lang agserbi nga adal iti tunggal maysa. Gaputa dayt surak, guwapo ak kunak manlaangan, nagbali na kasadot idada nakarelasyon ko nga adda kwartana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Sapay kumata din aktulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay-ayatan na. Anyat kayat mo nga aramida kaya mina. Tapno mapanag nagamti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Sikan ti mauding ayat ko. Padala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasar ta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawaag ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasar ta. Kasano nga rod ang makaurnong ka, katawan mo trabaho, Eman. Ha? Kat addan to, biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Mina, ni, nakarubwat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manan. Maikaw ak manan iti husto, Eman, hani. Di ka matanagan, tagsubliak tumanin. Inakla si kaswan jay plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may lab. Oh, agyaman ak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyak ngamin masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka langan, ta mabibiit. Sige, mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Makashop-shopping, Awan pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y laabigat siguro. Apay, awan karga tay bangkom ay, my love. Adamat kit de. O di, mangirwarta. Tay supay lati ramaten tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdagiti dadakkel ko. Adda ka no aramida ki balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanag. Adda pa'y aramida ki balay me, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y lang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod,
Tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda diti wallet ko. Sige, my love. Patuloy ko. Agsubliak to manayin. I love you. I love you too, my love. Adda kan iman? Naggagapom man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Rumwarak mo't lang, tatang. Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit ti kwartam. Intada. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man, tatang. Tila'y bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't ti kusa amang mangtid iti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugali ti kasta? Saan nga mo ti kasta nga aramida manakaw? Nagtrabaho ka kiting. Tapos damo makuna kwartam. Saan arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nubyam. Pinaggidan mo pa'y nga rod ida. May salaang ati nubyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga rod ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damay tatang? Kundi da ammo a pinaggidan ko ita. Taagin na dayo ti lugar da. Agduma a lugar ti ayanda. Oray bay! Amin nga rabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at rabid mo. Nasaya at tumat kapitam. No kastasan a nasaya at arabidam. Namnamam tumat nga raw ti dakis nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan eman. Urewan trabaho nga madlaw ang much money kalata. Ang amda kami ngay, ha? Ngumis-ngisit kami ni ti katatrabaho nga mawampaylat aasinson mimot. Ano siya? Dak kayat aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka tadamang mang tadi ti kwarta kan ka insan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Uy, ngumjak daw dawatan ni insan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanyak. Ang pudno ayang ay ayatom dagi siya insan. Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Nariga tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, si kangay. Abay, awan bak na ngagdatong ka. Awan mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin. Basta nabsog ti bulsana. Alaki di. Manjak mo tayo insan. Ti kayat ko no makin na yatak. Tayo talaga ngay ayatak mo't Diyak kayat ti mapilpilitan lang. Ay na insan. Practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man ay iman. Papanam. Naibos ti kwarta akong tatang. Iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit. Mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anubyam. Ilay bagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikastagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kaya Kitayam dahil mo ken aldaw ang asinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka nga istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na ay tibiyag to yung anak kayo. Uy taadalam na maam amang mangted iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo ti dua anubya? Nagalas nga rabit ti kasta. Apay di ka mabutang ang makarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma ti bagbagayon. Mapanak man langay. No kasta. Imawar manan ni insan manan angkal. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanong aldaw sa agawid dayjay. Mapan man agsak doon
Agsakdo nga? Agsakdo iti kwarta na. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinamag ti kinahot-hot na. Di mo tultuladan dya insan mo, kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tin tinobyam basta ado ti kwarta na? Saan anasaya ti kasta? Saan ko ang marami ti kasta, Uncle? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Day bagkapay, mapanunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya'y labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwada. Magibaba inday jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na ospital nga min ni tatang ko. Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kasjay lata, medyo pimipya magidain. Adda pa ila ija ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsubyak mo't ladagos. Ngamorain ton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramahatin na ija ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababainakin ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awang pa'y maitit cooking ka. Di ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amina, hani. Nagsingpot ka talaga. Daytati na ngayat ako naging ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Nalampung ka manan. Intanto agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. Sikate makam mo, hani. Adda akon, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, my ka. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya, no kasta, saan kang agbayag dito'y balay? Saan pa'y laang, love? Sapay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo, sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kayat ang mabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublia ka dagos dito'y. Sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpeag diskita iti kwarta. Nagrigat mo tagpiro kiti kwarta. Bay amta ikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw dito balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlata, naging galumakay ka. Pantay ta. Sangaribaw, tatang. Kuwan tayo. Tapno, gulimag kayo. Makaringreng kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao diti takas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Aginti di kayo pailang mo, tatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. No, awan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay areyon yun, me. Ay, masadutak, Mina.
Awan isem ko nga umat atindar iti kakasta. Nagboring. Kayat ka nga ron mo't ayam amo ka dagiti kakabagyak. Product mo't amang yam amukan ka, ah? Pasensya kan, Mina. Diyak umaya talaga. Inton maminsan lang. Ay sayang, kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata sa anak akagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakawag ka, mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak, at papananta. Ha? Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdi ko si jay bye-bye. Ha? Kano? Inton maminsan nabigat. Ikuyog ka, taad da mall jay. Intanto ag shopping. Sige. Agluwasak nga rodon inton bigat. Love. Ne, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. At nakadipaskan dito'y. Awan ngam reunion may agkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion ti mayanta dito'y. Kunak man nagpasyar lang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantanto ijay mall. Asidaglaang dito iti mall. Kan intanto agdigo si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami lang manan nga kikita kat. Ay, agbilib da laki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na! Mina! Inbag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kumusta ka man? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko ito robak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatam takalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam Ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo asasawam. Ay, di ta kayon! Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumaraw ako. Sakbay ang pagaramitan na kitidakas. Diyos ke, diyak laing pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Gumawan pa ilat mauray ko pagluganak nga gawin. Diyak matamo na niya ti pagluganak namin. Kasano da itungin? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin Ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Stus ko. Upa talalaki. Madlaw na kainom da. Kurso na dahan taksamot na kita. Itan mo ti kwartam, cancel ban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwartak. Awan cellphone ko. Atay wandak. Lumaban ka, ha? Dito ngayon! Ibatandak! Lumaban ka gaya, ma! Mayong pinarusukan dak. Atay ko. Anak, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pag nakman na tanatangkin ti ulo na! Tatang, marigatan ang agot eh. Nasagit entero maging. Ay na! Napnapan ang mga minaya! Naimbag ata ng tulong ken ka nang itaray dito ospital! Tatang,
Dagsamat makapagnan. Kunak numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti nang bugbugin ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko itay siya pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitan timagna. Tamadipay, baraw. Tatang, papay nakaruwara kon ija ospital. Yung marigatan nakpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Isro amaterapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Apay gusto iti nagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan, tatang. Diyak kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Diyan mo kag nanayonan ti panagbalin ko abaldado nga pagyamanak unay ti Diyos, tayin inot metla ti panagimbag ko. Ngam sana nakasi ti sigod ti kinapigsa kamagna, tanalaka kon amabanno. Kan sana kon amakapardas amagna, kan jakon makataray. Ininayad laang ti panagnak. Ngam no pay kasta pagyamanak lata ti Diyos tayo ni kanak pay ti gundaway ko amang ilintag kadag iti nagbasulak iti kalabas. Nagkidawak mat iti pamakawan kadag iti nagbali na nobyak kat napakawandak mat. Amo kapalagip kanyak tikas dyan napasamak. Kabutbuta nga talaga ti agarami diti sana may parbang tay ti udi na adda aguroray asupapak na. Alakastan, tigayem mo, eman. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.